O niya, nakadalos ka na nakaw. Wen tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayaan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw. Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga muyo. Ay, Wayne, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na imasa si daon. Tapno, adda ipasango tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tang lutaw sa laing. Tayo naksabtunan ninton madamdama tayo ibagbagak abisita. Adda kami nanakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Tayo so agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kaya't di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisangpot iti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko. Ngam nagisangpot mo iti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpot mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Yung patsek, maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagis. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, manmano ti kastoy kabagis. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagis. Tamarik nakmod nga ayayatan nak ni Glory. Di nakto panawan day jay. Mga nain saling, nakaluton ni nanang mo Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumat na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Timabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga gragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinuntungay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sabali. Tay bakbakit mo't angam siyak, tipilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan innubingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, Saling. Ay, di nakman birbir nga san latan.
Inaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangput na kanti amak dito balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inruar mo dagiti gamit ko manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo manang. Sapay awan linong na dito ruar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, di yawid mo ije balay yo. Ha? Talaga adi na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramida. So ti mapat patulukan. Siyak ti boss, iti dahi ti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang di tao nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayta babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di dapay kikanan iti kwartayo. Dayta babae di mayran-rano di pensyon nyo. Saan nakabasta agungot na awan rason? Napatpatagkit ti dayta babae ang amsyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matlaang tamo kapapanan. Bareng kunak no sinaanan ni tatang dayja Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay am nga minhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jackpot yun nga ayatan na. Saleng. Niso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya, Ling. Tila'y bagbagamad. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Itanto lakit din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo, nana. Gargaryen nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na, no agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubingmad. Ay napasinsya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot imang pikout. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na danto kadkadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak matparitan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old Anya mo day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas kita ay. umay da ka rukudan no madamdama Saleng. Isa di ka pumampanaw. Ni, apero ko dandak. Rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan atanay, hagdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mat kasawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo.
Kasla po ko yun. Oray man. Awan bibiyang ka. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duway jay balay. Makapadurman nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapul iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Gloray. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka la kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot di anak mo gapo kanya. Adan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag wano ag-text la kumamag. Ayan na kanungay. Diyak nga rin mo ka bagis. Iso madana ka nak. Wano, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, pang-aasem. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun ka bagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga rin. Ang manyat mabalin ko ngay. Nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagay. Ti anak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apay di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Nukasta? Adan nobyom? Sino nga deta Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang.
O sige nga ron, urayag ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't labs, taon daw ay kanon da saling kan tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo mamuantan to no sumangpet da, labs. Tatang, ada kamin. Adadan, Oh, Labs. sige, agaukan labs, tenaklo katan tiridam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Di tantumat latong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka, manutawan mo manong, kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya, sige, magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idiyan ng asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit da jayon. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakin ni Glory ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo ti agibales kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay tinakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ko ni Maxwell saling. Wen tatang, sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yun. Wen awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kahit anyat plano yu ita, nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell iti balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakadua na. Dagi ja anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi ja anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anya trabaho ni Maxwell? Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na kiti anak kan apo ka. Ay, sumar kayo Maxwell. Nagadumot gayam ti gargarit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan may tatang. Dito kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling ti may papanit dayta. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ta, yung nagmipa nagiti kagawaan may tata. Saling. Apay ngay, adito yung mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pagababangan da.
Ayan yan. Apay diyo kaya tikadada dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naadak mo tasawak dito'y. Wen angem nagaduda mo't nga roda nakaw. Di asawak nga rod ang timabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dahi balay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Manang! Biyana! Hello gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At timanan ti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin nga awan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akong. Anyat linuto, mlakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy idi kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya na, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot ti araramidag? No di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manang dangtan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet na giti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Taoray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay isun tilutwak. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Isa di ka basta mga ti mula taan natin. Imbes asidaan ta, ilako takid day, tay supay may nayo ni ti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu ti mairanod bakay. Nay, nagkapwam pa bleng. Hindi palingkay. Ay, nakitinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito ginatangkaw tayo nakagpulisan. Dagaangin nak ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait! Ay na, nagadong asim dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namat ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na,
Di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigamit ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling arog ti ugali di amayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan ket yemot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo. Ay, kasta nga rog ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya amayo anak ko. Wenno? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutam nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste ket awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtut-toothpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pag-toothpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakabaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saan? May mayat iti balay pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiyar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagyaw. Saan lang may na makaawat niya inayaw. Agin inutaklaan. Barayo, boy nga minjay inayaw. Ti kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't itinasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat ngamin ti awan urnong na. Nang runan o kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang. Lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngamin to nadatayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naglaangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan ta dabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan ta nagdardarasak. Ay, sige, mapana kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipalan may itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nak ngagluto iti sidak nga uray puro anatang laang. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kunti may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride.
Yawidan nyo iti sidaan na, nanang. Ay, saanen, tagunget. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas di nga aramidon na, nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin ano abagaan yaw nga mawam mo dengdenggen na. Natangken lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupa iti kanantangan na pa, uy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pableng. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rugbiit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulser ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws, kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inlako kon, Aniya? Apay ngay kaintad dyan naktaday dya si Danta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan, baka may ngamin ni kumparik itay, nakita na. Idi imbagak alakaw, ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, sa inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaray, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakal. Agyamanak ta rineing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani, mabangungot aksan. Gistay ipankon bakit. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak ka nun iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag ta riniing nak bakit. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpayson samod na di bakit. Umadanin sabot nga agpayson ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. At aramidag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangik kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na yatay alkansyam. Wine, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kitama nay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adda sagsasangagasaut. 5 gasot kan sagsasangaribo pesos. Well, nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intangarod ibang kudaytan
Delikado, no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay, saanan. Usarin ta day ta, uy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ha? Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday, di nagganas kuma. Way, manula atawa na yung ti panagbiag ta dito lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa ila ta trabaho. Aginanatakit na yung ta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga ngamin ti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan? Padasin ta magtagbiag akas ladon kendon ya. Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damit kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may nakayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kenda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan kapabaleng. Ne, alda umot gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Mwah. Ne, itaman pa, yaman lagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa ki, dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plasan isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadlangarudan kwarta ta. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Un, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makaanay. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. Pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Waneng, agring ka man. Waneng. Apay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi, nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko, sakit. Kasanaw, kabaalam ka di pa, iwan no saanan. Tano saan itarayda ka ni Diyo ospital? Ay, di ako nagkabaalan. Awagam na iti anak na. Itarayda ako na Diyo ospital. Tatang, nanggagyo mo timbaga ti doktor. Noan niya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan.
Naurnungan ti bataw di ta tiyamaw. Nay na. Tatang, gapuday ta itinaapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapula puro natural ang makanti ipaunag mau. Unay matin ti kastaw. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo ti kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastaw. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanog. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo, nadaan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam ngay day tang agasam. Nagado ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpanangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko ti buksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak ami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam, wanay. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nga anak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngam bawal kan kalakay. Iso adi ka umayan. Tamang ano masulisog ka mangan iti maiparit ta kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatang. Iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama. Kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano agbyag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na nagitibawal kan ka. Sige, mapanakaw. Inanusak tinagdayet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta isuting gatgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakap sa manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello, papagayam. Naimbag nga oras yo amin. Syakmanan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan tintay drama kanibasa. Ngam sakbay na kablawan tay pay da Ma'am Marie Maylan, Love Hurts, Nenita Forok, kani Melanie Jabarata. Kastoy man ti surat ni pagayam Lenlen. Dear manang biyanang, adamat kayat ko pay drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pa'y iti kasinsin ko anemia. Sana pudpudno anagan. May sentro ngamin ti istoryak kan kuana. Aday di na boyfriend na kat nagnaed iti sumagmamanungal daw iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Inay, kuyugan na, ma'am. Ijay. Gibalay da kasinsin mo, Mia, ah. Mapankagara man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mo na bayagan na kursunada dya kasinsin mau. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabit lang, mat. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit laang nga ron, andi. Ngam itulog ka laang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikat awan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam, sana ya. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak ka. Iso nga papanawon nyo man da dyang Andy. Ibagayo man nga di balasang ti Arman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na naka. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka mo, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga ang kaman nga agsasawit ya kasta. Padak samad di asawak nga. ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibag, imayan o di nakakayatan day. Nagado, babalasang di ti lugar tayo. Ngam, day jay pay ami at tinapilem. Kaya iso nga mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarod kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbagatina na kanyak, amanipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kaya saanin ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya, Isong nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga aklunan naktulay jay. Mangantayo na nang, nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangus. Di paborito ni Roberto dato. Apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay. Kat dudwa tamot dito balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya. Madadadail santi ulom gapo iti daijay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidin. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha? Sige, manganta nga rudo na nako. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor.
Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sig ay padasag ano kayat na balasang kao. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isaya Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan mo tamo nga madi. Anya mo tikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mo nga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kan maturog ka at dalata tay pungahan kan ulis na iti ka, ma'am. Kat, apay bawal nga aramidan tikas ta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpa-mental. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaaw-awat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, yanak ko. Tawan mo't lat mangusar. Wano ilako mo na isaw. Baybayan nyo dahi ta. Usaran nanto na ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, yanak ko. Haan nga, Rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y sapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na. Baka ilako yu pa kit di. Nekat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno adda usaran na no ag-awid ito'y. Anya. Insan Mia. Adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya. Ala, para kan ka nga Rod. At dapay nga Rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawa mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga Rod komunikasyon niya. Agte-text wano umawawag. Saan atabise? Kan madadadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya. Aywan gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawa. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga min tadtakat. Kuna na nga ag-awid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya. Ay na insan mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maam-amum abaro ijay. Kano agkinayat kayo di mayat. Jak nga Rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga Roden. Lilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar ag salatan. Urayong pa'y nga agpatukar daan. Hustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isalang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga mawamay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamayak amang pilit kan ko na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandikin ko na. Uray, tagkakaingas kayo, Mike. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linline. Wala,
Umay kantay tagsala. Magagaran ako ngagsala. Wala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak igiteng nga. Nya. Anya, uy, urayan na ka, Anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay bag nga oras mo lilain. Kuyugan naman, ije balay da insan mo amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, Anday. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awam papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, Anday. regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasanon no di naman awatan dayta. Kat itid naman kanyak. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na, Andy. Alaam nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga, Rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka, Rod, ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam ka ni Andy tasardangan na kon nga regregaloan. Tano masurunak, puura kami nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao linlen. Ni, Andy, sumra ka Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma? Amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko linlen. Nagpintas day tabag. Alam, para kang kadayta. Andy. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang, pay no sana mausar day taoy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihaman nak nga rod. Andy. Ay, mairamraman nak pa yan arigregaluam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo ito na nakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan nga abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day tiyan. Ay ayatan nak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayaten na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na iti balay. Tagtagainap laday ta anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo dayta. Nanang. Lipatom kay din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-rik na nga, Rod. At nalang iti asidag ni Roberto. Isu nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik linline. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudang. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Addakan dita balay. Ay paumaya ko nanak kaw.
Awanak pa itabalay na nang. At dakit to'y taon. Kanwak ni Roberto. Ha? Roberta, ay agtal na kami di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso ti bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga ada ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay nga hangkang ay maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang nagijaba dumichay. Ewa, sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapudno na. Si igudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iso sorry, wan. Anya? Isumadlangayam nga ang kakanak subsoble. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linokloko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bale. Ninam na makagsoble nga minalalilaw ng lagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatem unan ako. Rumwarak na nang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Linlin. Alam mo, Stone insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagan man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay day dito. Taawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron taurayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga ada asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay, ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada kami gayam dito, Mia. Andy! Ni? Naibag tayo maya ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka unayan. Apay nga sangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungik eh. Adamo na kinawatan ni kanilinlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan may. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa amin. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlen, ti sigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapaay. Apay nga. Kasta unay nagsangit ti kasinsin ko, idinamuan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Kat ita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa mo ni Mia kat adamot 2 nga anak da.
Alakastan, to'y pagayam mo, Lenlen. Talagang awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastameten ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyor nos para iti script kan iti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Kapadasan, wano pakasarita ni Kabsat Soto, tintay ipatangatangay drama itangam. Sakbay na, hello mampay kina Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dirma ng biyanang, at dalapintas a nobyak, kat ipanpan nakkel kulaunay, tauray sana kagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan ko na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming nidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagasawa tanton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka nga minan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balikan niyak. Ala nga rod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pailaan nagayan ayat, ikasarmaon. Ay, agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan, uno taway no isaw. Ay, unman ngagbasa o Soto anak ka. Baka lawas pa lang nga nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Naulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Wain, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar. Taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak. Iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw.
Tangay kayaten dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta daytoy ti unay ko, Soto, Barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamo ken kuana. Sikan takin kargo ken kuana. Katsapay kuma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta Barok. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laeng. Jak isubli ni Sarina kada kayaw nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatem ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawad na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan ti? Winaw, ni Sarina. Nanala, aging ginal, tilda sigaraw kan ni Sotaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga rod ibag at tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko, Soto, talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko, Tasag paminsan mo't lakasta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no mayranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, Barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Adakan ka dayta, Basta bantayam nga rod anak ko, Ulitek, si Kanton, takin kargo kan kwa na, taasawam ka nga rodan. Wala na. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, asultaw! Wala na. Sarina, mabit lang. Uray nak, di ka tumaray. Sotaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa. Ginkinamat kami lang, nanang. Gagangay iti agayan ayat, Aginantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayon, ta nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayon nga agawin, ta sumaruno kaminto ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid ka da abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kaminto no sa alen na silag na nang. Ay, sa bagay, wag. May mayat no pagkalma ampay tanak ko.
Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan ta di monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumustang tiriknam, Sarina? Ala, apay akom kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugaryo. Kunam agnaid ta ijay aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mau ang makapaisam. Ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya, Akin agtantanamitim painokwa. di lamad-madlaw mo alalakayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya! Eh, agulay mo ka mamay. Tila ibagbagam. Nay, Na. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, anda makanggikin ka. Kat maidanon pa'y kundi Sarina. Kababain. Panangdadaal, iti agbali na manugang ta, tikas ta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas itinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa asino nga ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't ngagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na nasino kan ngagsasaw. Limastog kamot dun kanakan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si ka na ita. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapantagis tambay edi paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw Awan ti kaskan ka napintas ditaw Nagngingisit dagiti babalasang ditaw Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na
Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ora lang makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man lagi ti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerti ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo anak iti babaros ditaw. Nilat ng sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wen nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkal ha. Ta mapan kami biit di store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao di ko nak. Ada tililing na dito babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta. Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, no, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam lagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas jemad. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay katwa na kanakan. Kahit ginobiyam ngay. Himbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimwarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay. Hehe. Alang araw kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, angkel nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kankanan. Ha? Ay, katuwan tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan kali? Awan nga rod. Adda atay baboy na.
parchen mimut intun kasarmi. Akin, adapay gayam lugan ko. Daanan na lugan, ngem natibker pay. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang kangarod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanang itisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight takin ka Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulitag kukit niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana balay. Tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabaka ay. Akay, ayan ni Soto nga ay. Ada iti silid na Aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, amang anumang riribok kamat. Saan insan? Idi damo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Isa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak, isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni di balay na sutuan. Di ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapa. Wanante, isa ti kadwada amang sabsab-sabi tapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pangasim, umay mo sukunan ni Sarina di balay. Madyakon, tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumalaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsaka muakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan.
kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga adjakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milata na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni angkal ko iti nobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, ingkasar ko lata ni Sarina, kat jak amo, noanya ti sitwasyon mi ita no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ro iti sabali, kat isuting kasar ko. Kat ita adan duang anak mi kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sa balya pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina ka na kayo amin. Manang Biyanan! Hello kada kayo amin at timanan tigayam yo amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo Felisan apudpud no nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na hello mampay kini Jason Oracion ni Lucy Rivera and family di Tabangar kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli. Dear Manang Biyanang, nalakangag pungpungtot ti kabsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agungat adagos kat makiapa adagosan. Kanayon ko matabagbagaan tadyak kaya ta makiapa ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain na. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen napsuga kon. Namin adu akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo tabasit ni. At nakaarubay ako madisturbo. Ay sus, agunget manday takaaruba tayon mare. Apay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, ang handa-handa kayo pailang amin. Nariwawa kayo. Ay, na yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taamukon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Noon alpas kayon anangan, agawit kayon. Di kay aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na mare. Ay ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon. Ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita. Agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas na dyan alakay. Hinton kon inik ka kon ni. Ay, saan agparbeng ka. Tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Ammo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw mait, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan ang makaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay tapno saan ka ang high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid dagita ka aruba ngay.
Awan babayin da. Ala, bayamon. Saan aday ta ti pakadadaalan ti aldaw mo? Kanayon nga raramidan dati kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mo. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron dagita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura kadagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Rukon day Tata Saldo. Kinuwara naman tandag ito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya na jay bakay? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara kadag ito'y ija arubayan na. Iso nga inyag na dito'y. Ne, apay. Nakita na dagiti ubingan na pa ni jay? Ay, jakam mo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day jay alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing taijay. Isuda mo't tanti pabasulan na. Ala, bilinim latan dagiti anak ta. Asaan da mapaman iji paraangan na. Ni, si kamot gayam ta sarsarunwak, marimilang, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Di kayo man kumanatawa, lumabas dito paraanga. Ha? Asino tikat tatawaan nyo? Siya! Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di alamid yun. Agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inak mat sublin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano ayak at makapa-stress na kita ka-aruba. Awang pa'y limpyo ka-aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanyak. No apay ngami nga da ka-arubak dito'y. Awan mo't idi ka-arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da, iti babalay da. May maya ti awan ka-aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka-aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Asino da kung maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga main. Basit laabanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulong no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, diya ka sa pulang titulong ti ure asino. Ada pensyon ko apaggatang ko iti kaneg. Awan ti ka sa pulak iti sa bali a tao. Iso nga ure awang karubak. Okay lang. May mayat kit di pay Tanauli magtibiyag ko no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahay kami na talaga ti ugali da di akabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kaguran na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo, anak ko. Awatan tayo latan, takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldo, kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagam man no papanan na. Sika na, mabutang. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo.
Adan sa matrik-rik na ang tibagyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayaw. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellybean na apimanaw, mare. Uwan nga ron. Ay, oo na yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw eh. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka ah. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, wine, Ipag, Feli. Ta, manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak meten imay. Ta, awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik nita, oy. Ngam ita, at darason, isong ay maya. Kat no mabalain, makipagnaunak pa lang niti balay mo, Ipag. Tagbiro ka kiti customer ko dito, oy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbanbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko, kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo ti kasta trabaho, makabannog. Ah, kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Ah, kat ala abayaw. Makaamu ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayo na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Ken nadalos iti bagina. Un nga ron, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ububingan na. Ado, ti agkursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yaw. Ang apay nga yan naglaklakay abaro, nanang. Ay, day tati Jack amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kamsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kayat mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwan. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala. Salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kita dyan na ungat akarubat ah. Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsak. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapon na ititatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no basta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Ay. Itaan niya agapungay, Mike. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh,
Kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitwo na. Thank you nga rod no kaya't nakngagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya aga po. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko kanang iti babae, saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag party ag birthday Ah? Ni? Ay, katun na, tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrarak met ang jakla iyay ayab. Naimbag man, tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rod ngagnana din niyo pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Ken pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga rod da ita anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan ay ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Wen man. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka tadi ka matagas gastos dito balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Wen nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit arik nam kanya. Awan ka di pa nagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Isuadak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Aniya, no kasta, bading ka matakas kanyak Andoy. Awan. Iso ano binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Ay, diyak lain pagaruop. Ay, pumanaw ka ngarudan Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No, kasta. Nagawidan niya Uncle Andoy, nanang. Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro tay di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggon ay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga ruden Umuyong man ang ni Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamat nga Eh, kat siyempre, awanan tay inspirasyon na. Pimanawan. Bagbagan yun, digita anak yun, tadi daw may agiwara-wara dito yung rubayan ko. Day, kabages.
Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da mo abagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at amuda nga ramiten. Hay! May bladak manen. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat. Ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay sus! Ipankalaang nga na hospital ka ba, guys? Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na ka ba, guys? Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabagis? Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, ano dyan makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot. Kabagis. Makapadakas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katanday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbyag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No adda ka guram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget ka dagos. Makapadakas iti salon at ti kasta kabagis. Isungag balbaliw kan. Tas ikamat lang ti marigatan no kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbaga na ang agbalbaliwan. Kat kasina natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kabsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karoba na. Alakastan ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos tagnina, kada tayo amin.